Muthikiririo bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitete na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na rua iri tariki 19 mweri ni jwa 6 mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN kinya tukiambiriria Nteto chetu atongereria mono MCs baria bari kiri thirikari thiru na kinya ya mbere baria mono bethairwa bakiritaniria ngugi na mututigi MC wa Nteto kiongo niwe Kalunga ni bethiritwe bagitariria na kaju kamwe ati bo bateta na mbere na kwithirwa bagikira mwanka kioto kia MCA uju mututigi kethirwe gikioneka mututigi uju ethiritwe akiuragwa ni maitha na atongeria kathumba bethirwa bagichumiria na gwika wirane ati kioto kiawe gikethirwa gikioneka kira mwankira thaiji gitethirwa gikithingatirwa nkuruki atongeria babani bethiritwe bakimeneria bonene ndwangicha ukaria na kuga ni bo bagutuma mwanka kugatwika maitha nikaba kuweta na mbere na mpithukiro ciao. Nitukuromba urekeri ni untu bwa thina iu ya sauti tugeta na mbere na kwithwa twikumenyithia rugono ru o uria tugwita na mbere. Minister wa biashara niwe Moses Kuria nethiritwe akiuria atongereria mono baria baritwere ruregani bethirwe bakinenkera thirikari ya Kenya Kwanza kanya nikenda ethirwa ikirita ngugi uria kwagirite. Bethiritwe akiuga mieri iu ikenda etiriki ya kwithirwa ikionania uriti ngugi bwa thirikari iji kagitene ukauna bunge wa mbere North nethiritwe akiuria akari bethirwe bakimwa rutha amona bunge bangi ba Embu nikenda bethirwa bakiringira kura finance bill ntuku ya rojo nikenda ethirwa igikinya itagaria riayo ria muthia ria gutwikithwa watho kagitene ukaunabo atongereria ba akurino ne bethiritwe bakiuria thirikari ethirwe ikigwata mbaru akurino baria bethiritwe bakigwata kithomo kia iguru nikenda bethirwa bakinenkerwa ngugi nikenda gukiriria mono baria ni antu bakumakire dini iji. Atongoria amwe na wa uregani wa thirikari vamwe na arumiriri ao ni maraurwo gukorwa na wetereri na thirikari nene iria ekuo na utongoria wayo niguo kumavakanya ga kurutira andu wira uria mameririre kavinda ga kambeni. Ino ni miario ya minister wa wonjoria bururire niwe Moses Kuria na uria ugite mwaka umwe wanate muthiru kwa uguo kaute kavinda keganu ga kumenya kana thirikari ni iraruta wira kana ndiraruta wira uria kuvatie. Mimi wacha niwaambie sisi hatuombi mambo mingi. Tunaomba tu nafasi kidogo tu tutimize ile ambayo tulikuja tukawaahidi. Hakuna kitu hata moja sisi kama serikali tunataka kufanya ambao hatukuja hapa. Tulikuja hapa Embu tukasema pale Maguna, tukasema tutajenga nyumba, tukasema tutaleta viwanda. Jamani, mnataka tuwe wakora? Guko mumbunge wa mbere guru niwe Geoffrey Ruko akiuragia ekari amiena ngurani ya bururi gwitikiria ambunge ao kuvitukia mbiru ya kigina muthenya wa rucio kuria mbunge nene niguo bururi uvote kungania ugoti wayo na kuthengutira mathire manene ma mabururi maria mengi. Taifa yetu imekuwa inakopa pesa mingi katika nchi za nje. Imekuwa inakopa pesa kutoka nchi ya China, kutoka nchi zile zingine za ng'ambo kwa wazungu na wanaendelea kutugandamiza. Ndio maana mnasikia kuna hii kitu inaitwa finance bill. Hii bill ya fedha tutaishughulikia siku ya mwisho pale Jumanne pale mbunge. Ni maragia miario ino mari University ya Embu kuria kurai na mambura ma mavoya ma bururi mugima ma wa mwaka makanitha wa kurino. Varia mumbunge wa Runyenje niwe Eric Muchangi auriti thirikari na atongoria aria engi gukorwa ikivamia kia mawira kuri ciana cia kurino no ati akiuragia aciari ao gutigira ati ni mekirira makiria mathomo mao. Ciana cietu iria cie macukururi icio nacio twikirire uvoro wa kithomo kiao muno. Mwathani arogocwa kane mwerei wana nafasi yo mwegwa ya gwetwa ni mheshimiwa Mukonji tethie na mundu utathomete ni uma iyo nafasi ni thie na mundu wikite atia
umundu thomete. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Tharaka niwe Gitonga Murugara nethiritwe akithura wendi bwawe bwa gutwika ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwaka wa 2027 arana ndethiritwe akiuria akari bethirwe bakimuthuja nkuruki nikenda ndiria akenda giti giki bethirwe bakimugwata mbaru kagiteni ukau nethiritwe akiuria rutere rurigani na thirikari rwa Azimio rwethirwe rukinenkera thirikari kanya nikenda rwethura rukirita ngugi na bo bakethirwa bakiambiriria maandamano jao kagiteni ukau nethiritwe akiuga kinya rwaria rwegie bipartisan rukethirwa rugicokerera rua kundi kia bipartisan talks ikiambia kurugama nini nonto bwa matakwa ndimanzira ODM na Azimio baruthaga ibakwenda bubunge bauka bauga tio tukurugamia twaberi bwega thukiani break kidogo lakini ngutarajia kwa mbirende itucokanira kwaria kaire kaingo tona gaitukwira Kenya mbere nonto twibera Kenya igatethi kwaria Kenya titethwe nonto wa maandamano na street ini kuthukia into bianto kuragithia anto kana mantu mamangi mathuku turenda Kenya iro mbere na there iro mbere mantu makwaraniria tugwatanire yegwe na ngwataniro rungu rwa president wetu William Samoei Ruto muno Tharaka Nithi gusavu kamuchiere na ibwega mburetie antu Tharaka constituency no tubondi presented tabu inu chiere barona wira yakwe kariata nkaja kubauria bam promote kaigo ndigo chobera county bagetegera ibakona tangota ndena ya kuira county mbere no tokana bobongo ibo makegwa bena kura cia kunenkanira lakini ni ugo nde George Gitonga Murugara inkubera ndi tayari wona betegeria na bambere sawa 2027 kaigwa ndena bonkibera inkwenda gutongoreria county ya Tharaka Nithi county. Na bwarimu ni bethiritwe bakiuria thirikari ithirwe ikirekeria kigina gia kithomo na mpui nikenda muno mutaratara jumweru jwa CBC jwithirwa jugita na mbere uria kwagirite muno bagitaririria kiri kithomo kia junior secondary mathaga jaria kwendekana ata irasi kwithirwa bikiongererwa amona kinya mauku untu bubu butithiritwe bugikinyanirwa na kwo ne butumite mwanka mutaratara jojo jwithirwa jukiremwa muno kujura ndene ya machukuru mwanya bakomba kurekairia capitation na capitation ni junior secondary na primary ikarekairirwa mapema nekethwe iri ankandi kiri nemis no ntuja maingi nemis itutumirwa watu kana chikuchete chiko face a lot of challenges lakini capitation ikarekairirwa according to the nemis tukomba ku overcome challenges regio kiri public boarding schools in Meru sub-county. Tukibanje iria irikitie kuwejanwo ni CS wetu wa treasury ituonete githomo kie mbeca nyingi muno na ndi iromba retu ni mbeca iria irekerwe ciejana aja maskuru nikienda cikomba gututethia kuthithia mantu jaria tuna ubatu najo muno kuongera infrastructure tukumeja baraba junior itukwenda laboratory na inya baba primary itukwenda kuongera class na kinya ndom kwa hiyo tukuromba tongeria betu MP wetu na rari umwe wa support finance bill itukuromba ouria bara support finance bill ira na inya kuruka ibete na mbere gu support na inya mbeche uchieja kinya na aja maskuru jetu nikenda mbeche u ikomba gututethia kuingia mobataru jara twinajo twi skuru batwe atutharimi kinya kwithira turi akwina skuru imwe ira twithero ya secondary Nkando boys kintu ja laboratory arira bakwenda kwita kuthithia mantu jegie laboratory twitaga skuru neighboring ya Nkando secondary kwa hiyo tukuromba thirikari tukomba gwakirwa laboratory tukethirwa tutene gitara kumara no tukinye gitara kuma skuru gwita monkana ara secondary school irengi iri aturi betu igukojokia magita na magita jau turingethirwa twikirasi na kwa hiyo kuona kwina lot of time of wastage rira tukugethama kuma skuru yetu gwita skuru irengi nikenda tukomba gwita kuthoma kwa tukoria thirikari yetu bakomba kinya gutwakira laboratory kethirwa iri within skuru yetu twethirwa twina gukena aritani bara baingi ba languages na
these humanities. Sciences na mathematics chikwithira china struggle mono. Kwa hiyo gatuma kinya bodi yetu kana thirikari school yetu baka chip in kenda bamba kuandika mwalimu ungi ni kenda tukomba kwithira twina mwalimu uri qualified uromba utwitanira those languages. Kwa ukeza gutegera school ire itina ombi ikwena ana bawu banja ESS iba gusafa seriously. Na ukeza kwithira besa fa kithomo kiki ya CBC no kirege kwa achieve eza kwithirwa thirikari ititonyerera especially GSS bomba gututetheria ni kenda baka batongera manpower human resource batwongerere ni kenda tukomba gwita bobwega na mbesa taira imwe itigagwa ki national government na aria ikaretwa nthina aja kwa county government no bombe gututegera ana betu betho bena maukuja kungana kenda kithomo kithwa gikithomo gisasawa. Na kuntuko kathomba nyuma ya gikuo kia uria wari MC wa Nteto kiongo niwe mututigi George Kaliunga kwithirwa kigikarika nyuma yawe kwithirwa akiuragwa ni maitha ntere cha igembe na ndi barabari MCA kagitene ka thirikari nkuru na kinya thirikari iria yari ya mbere ni bethirite bagichumiria na kaju kamwe kwithirwa abakiuga bo batekira mwankarire kioto kia mututigi Kaliunga gikethirwa gikioneka bakiuga atongeria kathomba ni bachumiririe kawira ne bwa kioto giki kwithirwa gikioneka ngorokini bethirite bakimeneria ndwangi cia thirikari mono rwangirwa kuika ukaria arabethiritwe bakiuga rwangiro roro tethirite rukirita ngugi uria kwagirite ni untu no gwita na mbere na mpithukiro cia magita kwa magita kinya nyuma ya Profesa Kithure Kindiki uria ni minister ukaria bwande ne kwithirwa agitaririria untu bubu bukethirwa bugitegerwa. Each of honorable members for first and second assembly kurukia member Mugwanja na batano 75 members. Na tuliaja no tubako voice untubwetu bomba kuthikiri kandene ya miru na omea miru na makaki thirikari nene no twina member wetu ule watutigire wetaba mheshimiwa Kaliunga George Kaliunga uria ombere gututiga na tuomba gwita kumuringiria mwankana arua tutiromba kuona haki ikiomba gutendeka kenda tona really that uturo bwawe uria bombere kuthirathira no tuonere kwina changamoto sana na kuonekana jaka na te jaka actually kora irwe na tontu bubu inyakethira ntwa muringererie na dikirwa gichungu gwa posthumous ikyo gituma na aro tukurunga maja tukiuga still justice itiromba kuonekana mheshimiwa Kaliunga na ikyo na aro twasemania aja kuri emphasize na kuga uria kumbikana na rwero nkoroki thirikari yetu ya Kenya yombe kwithira ikionania justice mheshimiwa Kaliunga na batu tuli a member ba first na second assembly tusemanitie aja tukendelea kuagitate for the right of mheshimiwa Kaliunga mwonka yombe kuonekana ndani ya Kenya hizi so bakethira batu ya ngombe cietu ciabua irobe ite kuya kenda bacokeria ngombe ira cio irathirire na tika bakuia aki baria bakaia na bakora antu badu tu leaders ba meru tutekira atwetu ba umiana jira kinyereko na ito kuria nonto tona kauto kinyakuna mwishomo ndio president ndechi yako konte politiki ya nante lakini ngombe chetu ikia kuiwa ito kuromba kinyi tu ide tu nante operation ikenda ni kumba kutedia atwetu no totike tukike kombe kia kuruta amba baba leta ba kumabadinyene na una bakora antu kile devolution ya mbayeria bakiona jaka counties chethea china samuro ya security chaiga compromise security ya ndiguru lakini right now ibu kuona Kenya yonde kwina klema ya security yombe kinyayo kwithira aspect yemwe involved here tumbe kwa empowered county commissioner county governor county assembly na other ni kuma kiriro gonoro ni otukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you?
that I want you to be mine. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe jutuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download StarTimes on ucheki favorite shows zako on the go. StarTimes, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere yakwe nawe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngukugwatogeni oringi kiri nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na nteto cha michetho Junior Starlet ni batindite Zitex Sparks kiri muchetho jwagi uchere anguru 3 kwa ijire bobo ni kiri kuibanga nkuruki kwa muchetho jwa Sekafa under 18 jwa ekuru jura jukethirwa jukithithika mweri juju tariki 28. Nayo team ya Murang'a Seal na Shabana ni bagwatite munyaka jwa gutetha kiri muchetho jwa FKF 2023-2024 na bobo ne nyuma ya timu ijicio izire kwethura tikichionera uchindi kiri michetho iria iretite na mbere weekendi. Nkatho cha mwanya ikugwatanira na bautwikire nteto chetu cheru Thaa Mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Meta MAUREEN Kinya.